الفصل 11 كيرول سابو إغو أبونغول كمنهاج المسلم في آداب السفر نيوتا نجون في نيديجي فوياس نيديجي ستياغل كبلارمي المسلم يقولون يرى أن السفر نستياغل من لوازم حياتي كجيادون إواتي ɗin e nder ngurdam makko ɗam wa daruriyati ko jeya ɗum e duroji ngurdam ɗin kadi koni doro ko jeyaɗi e piiji tawɗi feere ala be waɗa julɗo o nayo mantor menen ko ɗo men jibina ko ɗo men janɗi no ɗum o sikki ko garanjo kono na o garanjo julɗo ko jindowo e aduna on sabu sodoygol marchandise ji ɗaɓɓoygol marchandise ji ɗaɓɓoygol aduna ma jindugol ɗaɓɓoygol gandal ɗaɓɓoygol lahara julɗo on labudda wona jindowo seeɗa allati on seteyagal ko andanɗa hoorema latan fakku anha ko wawata sortade mum few tawi ko o goɗɗo tawi ko huntowo haaju o wawata iwde e voyasugol id ko waɗi go'o alhajju wal umura wal ghazwa haɓugol jihadi e hajjugol e waɗugol umra wa talabul ilmi e ɗaɓɓugol gandal watti jaratu e wonugol commerçant sodoygol adda ma yahugol yeeyitoya wa ziyaratul ikhwan e yahugol juuroyo musibɓe muɗum ɓe jinda hiwroɓe waya ɗiɗo kullu aɗe fab ma bayna faridatin wa wajibi ko hakkunde ko woni ko tawata ko farilla e ko woni sunna ka la budda laha feere o ala waɗa ɗiɗo min rihlatin immorde hirndugol wa safarin e voyage hol ko wiyete hirndugol ko yaha ara ko wiyete voyage gol ko yawgo waloya feere wo ala ka ko be waɗa ɗiɗo tawi de ko a goɗɗo kala tawɗo kañum yata hajju yata umra yata ɗaɓɓoygol gandal yata sodoygol marchandise yata hiwragol musidɓe oɗo aray moƴƴere ɗuuɗa e makko goyi en wiyata ala kono wallahi aray ɗuuɗa wa min huna awa ko ila ɗo kanat latoto inayatu shari pitande sariya on ɓay be jaka julɗon waɗa ko be sharia on okippo bisafari e voyage on wa kamihi e ñawoje mum ɗin wa adabihi e nedeji mum ɗin inayatan toppitande latun karu nde añetake nde yeddetake nde hawketake wa kana laato ala almuslimi e dow julɗo salihi moƴƴuɗon wa kana an yataallama ha nde o andata o ɗo sharia wa yamala o gollitira kadi ala tanfidiha e dow gollitirgol mo wa tatbiqiha e hawrindingol mo amma al ahkam amma ɗe ɗo ñawoje seteyagal fayakoni ɗen awalan kasru salati raɓɓinɗingol julde arba'iyati naynayi yankore nden fa yusalliha o juula ɗe fop rakatayni darde ɗiɗi fakat pet futuro e afwan fana alansara geƴe ko ɗe woni darɗe naynayi yankoje ɗen o juula fop ɗe ɗo fo ɗiɗi illa al maghriba sona futuro fa innahu no nden ɗon feere o ala yusalliha o juula e nden ɗon salasan darɗe tati ɗum ko jeeya ɗum ene nawigol ɓay en ɓittaki ɓay en hula ɓayɗen hooli ɓayɗen ɓuttini juulen nayi no wona ɗum wa yabda'ul qasr konto fuɗɗoto raɓɓinɗingol ngol ɗuytugol ngol juula darɗe ɗiɗi min mughadarati ko ila ka wirnagol makko al baladi leydi alladhi yaskunuhu ndi hoɗi e muɗum ila an yauda ilay ha o hewtita e mayri no jeeya e ñeydeji yaadu ndun awalan ɗuytugol julde nde si tawi ko fulawa ila ka yaltuɗa ka ɓahoggo kala waɓutu hewɗoma ɗon duwaɗo juulede nayi haray ko ɗiɗi juulata si tawi ka saare ila ka yaltuɗa ka gare batin ma ila ka busuɗa ka aéroport ma ka ila ka busuɗa ka port sabu si tawi woni ka saare ko gotel ɗi ɗo woni ko yaltirte haray ko ya ɗuytu julde nden on nani illa an yanwiya sewna o anni o igamata ñiɓoygol kawniyade toon arbata ayyamin balɗe nayi fa aksara ma ko ɓuuri fil baladi e leydi alladhi nin safara ilayhi ndi woni yaade e mum si tawi ko ɗum ɗon o miiji aw nazala fihi ma o jippo aw nazala fihi ma ndi woni weeroyde ndin e mum fa innahu haray kanko fi hadil haali o alhaali ɗo yutimmu o timmina julde nde wala yugassir o raɓɓinɗinta hatta ida kharaja ha o buusita ha o yaltita ka on toon aidan fi ruttago ila baladi ka leydi makko raja o rutto o artira ila taksir fade e ɗuytugol fa yugassiru o ɗuyta ila an yasila ila baladi ha yotta ka leydi makko bi mana so tawi woni ɗa anni kawnɗa yaade toon a ƴettay toon ila 4 jours nattiri yeeso toon haray ila ka buusuɗa ka ɓahogo kamo ma ka aéroport ma ka gara watiri kamo a ɗuyta e julde nden ha hewtoya ila ka hewtoyɗa toon haray a juula e timmina ila ñande buusutoɗa kadi a ɗuyta e julde nden kadi ha hewta bi mana ɗo ko laawol ngol tun ɗuytata
tay non da anni ko nyallal ma balde didi ma balde tati feƴƴata ɗo wonoyta haray a ɗuytay ha hewtoya sa hewtoyi nder ton kadi madama ɗa ton kadi a ɗuytay hay so tawi non yaadu ndun alhaali joɗɗintinima ton ɓuri balɗe tati hay so tawi woni ko tati eɓɓanɗoɗa wontiti nayi ma joyi haray joni ɗum ɗo fof a ɗuytay anniye ma on darete anniye ma o hari ko wongol balɗe tati ɗo ko alhaali jogitima madama sansali anniye o ñande noon sansuɗa anniye o wiɗa a bon joni yon tigui wonu a wanani awa ila nden ñande aray andi anniye balɗe tati ɗen boni ara ila ɗon a timminay on faami وذلك نون لقوله تعالى كسب دالو الله وإذا ضربتم سيدون يود في الأرض فليس عليكم ريونا نفيون جنان بكتا تكسرون لا بنتم من الصلاة ولقوله أنا سيماكو أنا خرجنا من يلتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إمرد مدينة إلى مكة فكان نلا دلاتي يصلي بجولين والربعين ينكو جدين فو ركعتين حتى رجعنا من أرض إلى المدينة saniyan ɗin mun ɗum jawazu dagagol kadi almasi masku al khuffayn e wori khuffuji ɗen ɗiɗi salasata ayamin balɗe tati bila yaali na wondude e jemmaji mun ɗin ko ɗum woni 72 hours e nder ɗum ɗo on tigi no selle ka o maska hoore soksiji tekkuɗi ɗin ma e hoore khuffuji ɗen sarti noon hara ko yo salligo ha moƴƴa si o watto li qawli ali wonande mako sayyidina ali radiyallahu anhu ja'ala lana nabiyyu annaba jalla sallallahu alaihi wasallam wadani en salasata ayamin balɗe tati wala yalihunna e jemmaji mun ɗin lil musafiri wonande voyage owo yo masku wa yawman wa laylatan e jemma goto e ñallorma goto ko ɗum woni 48 heures lil muqimi wonande ñiɓuɗo nayo feƴƴuɗo yani kon ɗum woni ko waɗaɗa 72 heures ɗa 48 heures e afwan 24 heures yani fin mastika ka maskugol al khuffayn e hore khufuje ɗen salisan tata ɓum ɗum ibahatu tayammum ko daganagol mo tamagol in fugidal mawse ndiyan hattama aw shaqqa alayhi ma mettanimo fi talabahu ɗaɓɓugol ɗan heɓa ma hiɗan woodi kono aw gala ma tiiɗi towi alay e dow makko samanu coggu majja on o mara ligawli taala sabu haray ɗum no selli ka o taamo sabu daalol allah wa in kuntum son laatike marda aw ala safari ma yiɗon e hoore voyage e joni noon aw jaa ahadnuma goɗɗo emo ari minkum e moɗon min alghayiti iwi ka hurgo aw lamastumuni sa ma memi sonnaɓe hara ko memande mbaldi falam tajidu e ɓalma andiyan ko salligoron ma ko laɓɓinoron ma ko lotoro longal haray e nele fatayamma mutame saydan e leydi tayiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum rabi anna bun ɗum rukhsatul fitri newnanegol huntagol fissawmi e nder korka kan suumaye yon tigi hunto li qawli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun yukuntu min ayamin aw ɗiya ñalɗi ukhra ɗiya khamisan jabun no jawazu dagagol salati nafila julde nafila ne ala dabati ka hore mbaɗɗateri no selli tamaman nafila onde watte ka nder oto ma ka avion ma ka hore puccu hayto matta jahat no ko kala ka mbaɗɗateri ndin fewtiri li gawli ibn umar wonande ma ko abdullah ibn umar radiyallahu anhuma e wonde ɗo dey hadisi on ton mi sikka yewtere nder lanni ɗo min ka deftere an ko ni ardi inna ayi ko yewtere go woni arde yeso ɗon kono min ko ɗo kopi si tawi onon no timmi ka defte mo haray on timminanay hoore mon kono ɗo mi ɗo ɓuri tanƴinade yewtere hino taƴi ɗo ɓe inni wo sabu yewtere abdullah ibn umar wo inna ko ɓuri tanƴinade kon ko hikkoto ko inna rasulallah wonde ne laaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ɓe waɗayno ɗum ɗo ma ɓe warrayno ni kono kaka inna tun hatti no holli yewtere nden no kopi ɗo kala tawɓe ko ko kopi ɗo no timmi ka deftere maɓɓe yoɓe timmina hoore maɓɓe khamisan wiyaɓum ɗum jawazu dagagol salati nafila julde nafila ala dabbati ka hoore dabewa aywa ayi ɓe répéti hadise o nga andi khamisan on hiɓe waɗi ɗiɗi khamisan ko khamisan ɗimmoɗa ko ɗon timmi wonde dagagol julgol ka hoore dabewa nafila on hayto matta jatno kala kamba fewtirli gawli ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi wonde no nelaɗo allah on yi kana ɓe laati ke yusalli ɓe juulayno
subhatahu bimana nafila mabbe on haythu tawajjahat bihi naqatu noni wo kangeloba mabbe bang fewtiniri be. Sadisan jega wonnum jawazul jam'i hawtindirgol kadi dagagol kadi hawtindirgol waqutuji din bayna zuharain hakkunde fanaji din didi ko fana ya lansara fanda ona sara fanaji din wodi awil isha'ain ma gejeji din didi dum kadi ko futuro e geje fanda nasi ko geje didi wodi o hawtindira jam'u taqdimin jam'u adin tingol in jadda bihi sayr stayoni voyage on noftidi mo fana ya lansara hawtindira fo jula ka fana فيصلي الظهر أجول فنا والأسر على أنصر في وقت الظهر كوقت فنا والمغرب والعشاء أجول فتر في وقت المغرب كجلد وقت فتر أو جمع تأخير ما ودا جمع نتينغول لون كادي نسلي كونوكو تقديم أمبري بأن يؤخر أن نتين تظهر فنا إلى أول الأسر أتها كأران على أنصر هراي دين يو دبلين إنجولان فنا سيبور نبين فنا هي من بونجول habboɗen haasi allah sara on heewi jippoɗen garen waɗen julde nden nde wotere arayno selli ɗum hollali komi lowɗo iman voyage on sharia on no newinirani lannon fi yomi continue yaadu andum fi wotami waɗu tongireji wal maghriba juula futuro on ilal isha'i hawtindiroya e geeƴe ɗen way sallima o juula ɗi ma ande wotere ligawli ma'ad radiyallahu an خرجنا من يلتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كجهاد تبوك فكان نلاتي يصلي الظهر والعصر جميعا بهوتنيرا والمغرب والعشاء جميعا بهوتنيرا أما الآداب أما نيدي جنين فيهينوتي أولا أرانون أن يرد المظالم كونde urutta denda nangal toñe den sofo kita kala ko andi mo bonni goddo toro mo yafu yesu buusa wal wadaya e nder nangal kalifuji din o jonni tadi ila sahabi afade jom majji si o buusa ko fi wonno edi safurtuma ne tawno voyage mazinnatul halaki ino sikkan no tanyina nden tigi mayoy ton ka saniyan dimmun an yu'idda ndo ehbil tazadahu njoba makko on minal halal immorde ko dagi stay woni da fo kiti timmina arsande poson timmina kaydiji madi jeya kay sunna vo immagol ɗo voyasa harano andi mara arsande poso jippoyo ta ko fuɗɗitoyo e toragol ton e ñawlagol ton e yonginagol e duumugol ɗum jeyaka he maron ka timminde kaydiji ɗin maron ka timminde arsande poson yaaɗo e aéroport ta ko kefere mo anda sari islam ta ko on ɗon jiiɓa e ma kaydiji ɗin ta ko on yilta e ma kala ka on tigi yataw timmina njoɓa kam on faami wani yatruka ende o accata kadi nafaqata dépense man tajibu alayhi kala ɓen ɓe o waɗɗi nafaqatu dépense goɗɗum min zawjatin immorde ɓe ngo wa waladin e ɓiɓɓe wa walidin e jibinɓe o mi hara nawigol bon joni ɓe yawde voyage haray on daray no warron ɓawa anga ha kam ari o ɓe mara ɗen guite ɓe mara guite darirɗe no ɓe warra ko ammari ɗe sa ƴetti guite ɗe marɗa ɗen a yehi a acci a wiyo ɓe daaro ɓe marale guite andi a acciɓe e mbeyen e ñawlagol e wujjugol no gasa hawnaki yo Allah dandu ɓeygu ma ɗum waɗa sabu yo jinu o heɓa ko ñama ma ɓiɓɓe ma jiɓɓe yoɓe jinu ɓe heɓa ko ɓe ñama ma yoɓe wujju on yi haray koyo en faamu ayto to heɓa njoɓa kan ha timma heɓa dépense ko acciraɓe embere ko dumunde nde wonoytande ha timma si buusa kala kadi noddowoma kala kadi invite oma ko yo eto kadi o waɗani ɗum ɗo si tawi o andi amarana feere mum sali santata ɓum ɗum an yo waddi ande o wayno to ahlaw ɓeygure makko nde o ihwana e musidɓe makko ɓen fab wasde ga e jatigi e makko ɓen harana nanugol kaari yehi suuɗo moltoya ɗum wona sunna wona ko laba yo o wayno ko yimɓe ɓeynata kon to awa yallah fewnu lawol ngo yallah hewtino e jaam anda ɗum haka Allah jaabinanay ma ɗum kono mutatun to mi alkaari mi sikkigoy on yehi ɗum ɗon kadi wona ko hani wona ko hawri surtout ɓeygure ma nden ka nder suudu wayno ɓe siyaha wani yaduwa biha du'a ende o du'antoɓe du'a wi'a ɗon liman yuwaddi'uhum wonande wayniɗo ɓe on ɓe inna astawdi'ullah mi halfini Allah dinakum dina mon kan wa amanatikum e hawlaje mon ɗen wa khawatima a'malikum e timmode golleli mon ni fokkutuɗo on o du'ano ɗum ɗo ɓe on accude ɓe wa yaqulu lahu almuwadda'una jaabo mo wayna ɓen an kadi a fokkiti zawwadakallahu taqwa yo Allah ɓeydane kulol Allah wa ghafara dhanbaka o yafama bakkatuji ɗin wa wajjahaka o fewtina ila alkhayri faade kala moƴƴere ka woni haythu tawajjata kala ka fewtirɗa kono noon ko fokkutuɗon
hani adade du'anade ɓeya si ɓeeɗa wona ɓe accede kamɓe kadi ɓe jaabito ko ɗum woni ko hani hollal noon si an fokkuto ɗo min jooɗi ɗo mi addi kema du'anade haray mi wonni li qawli rasul sallallahu alaihi wasallam inna luqman shaykh luqman qala o wi inna allaha ta'ala idha studiya so halfinama shay'an goɗɗum hafizahu o renay ɗum wa kana yaqulu o laatimo inna nayno liman yushayyu kala mo ɗowtata kanko sheikhul umana o ineno astaudiullahu dinaka wa amanataka awa mi halfini allah dina maka e dendanangal biyeji maɗin wa khawatima amalka e timmode golleli maɗin allah yeɓata ɗum rabi anna yaɓun ɗum an yahruja nde o yaltata ila safari faade ka voyage makko fi rufɗatin salasatin haray mo wondi e wondi ɓe tato aw arba'atin ma nayo ma jo ara dow ko ɓuri labede ko nakanko tum weddi e kelen sigaru bada ikhtiyarihim ɓawo o suɓike ɓe mimman yasluhuna giyaɓe ɓurɓe moƴƴude li safari fi setotugol ma wondude e mum idi ko adi assafaru setoyagal kama qila ko no wi'ira non goy ko huncata koko feññinta o andi assafaru firu mum kapular koko feññinta ay mukhbaru rijal ko humpitay ɗum gorkon ay gorko son neɗɗo son voyage idi voyage on humpitetemo ko honno way jaka o hiray si o ɗanike jaka noon ono jiyanɗi reedu jaka noon si o ɗanike o yodoto ɗum ɗo fof ko tuma voyage ɗum ɗon si anda e ko nanditatay ɗum wagad sumya gomɗi wirama safaran ko huncata lenno sabu ɗum yusfiru feññinayi hunca yaltintina an akhlaqi rijal gikkuji yimɓe ɓen li gawli rasul alayhi salatu wassalam arrakibu waɗɗiɗo goto hino voyage de shaytanu ko shaytane no warrakibani waɗɗiɓe ɗiɗo pet kadi ɓen kadi shaytanani koɓe shaytanuji wa salasatu rakibun waɗɗiɓe tato ɓen koɓe waɗɗiɓe ɓen ko voyageur ɓe sabu shaytane wela folinde ɓen ɗon tato wa gawli e mako maɓɓe law anna nasa harayɓe ɓe yalamuna ɓe anduno min al wihdati ko wiye immorde bone ko woni kon e weddagol ma alamu ha ko min mi anduno ɗon ma sara rakibun waɗɗiɗo yahatano bilaylin jemma wahdahu kanko tum khamisan jawabun an yu'ammira rakbu nde kamɓe voyageur ɓe ɓen nde ɓe lamminta nde ɓe almata almusafiruna wonɓe setade ɓen ahadan minhum goɗɗo e maɓɓe halda ɓe fotta ka woni hoorejo on nani aray mi waɗima amiru yatawalla on ɗon hikko qiyadatahum ɗowgol ɓe fewjangol ɓe bi mashwaratihim e dendanagal diisodire maɓɓe ɗen na wasi ko kanko tun kadi taƴata décret liɓa hoore maɓɓe ɓe diisodira kono hara toujours ɓe waɗi ko on ɗo woni imam maɓɓe ko woni yeesojo maɓɓe li gawli rasul alayhi salatu wassalam ida kharaja salasatun simɓe tato yalti fi safarin falyu'ammiru yoɓe ammin ahadam goɗɗo e maɓɓe sadisan jeegabun an yusalli nde o juulata qabla safrihi ko adi voyagugol makko hol salatal istikhara julde suɓingol Allah li targhibi rasul alayhi salatu wassalam sabu lirɗingol nelaɗo Allah fi dhalika e ɗum hatta innaha no kamɓe nelaɗo kana ɓe laatike yuallimuhum sura hiɓe jannayno sahaba ɓen suratuji min alqur'ani alkarim ka qur'anare teddunde fi jamil umur e dendanagal fiyakuji ɗin on tigi waɗa julde istighfar taw si o buusa ko noon julde istighfar o nodday ka numéro téléphone waɗen explication ɗum ɓay ɗum ko ƴetta e ɗum darsu jano 657 60 53 09 même numéro resoji ɗin fou si wona areba saabi an jeeɗiɗa ɓunɗum an yaqula ko nde o wiyata inda magadarati saga nde o wirnoto almanzila ka galle makko ɗum ɗon hay ko on ɗo yaltude kamum fi sodoygol biredi ɗa mo duwa jangude nafere ma fokkutuɗo en firata duwa on nani mahi o wiya bisimillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yujhala alayya fa idha rakiba so waddike qala wa bisimillahi wa billahi wallahu akbar tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim masha Allah kana ko Allah muyi kon ko ɗum latoto wa ma lam yasha kala ko Allah yiɗa lam yakun latotako subhanalladhi sena yodani Allah jo sakhara lana hada ɗeltan ɗo men o masi wa ma kunna menen min wonano lahu wonande mugrinin meɗen wawnomo ɗeltude wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inni as'aluka fi safarina hada e nder o voyage amen ɗo albirra wa taqwa
diggire kulol Allah wa min al amali morde golle kala ko men gollata voyage ma tarda hara ko konko welada Allahumma hawwin alaina alla newi namme safarana hada watwi anna taggana men buuda wodde nde voyage on taggana men banna Allahumma anta sahibu fi safari awado alla kawni wondi don ka voyage wal khalifatu kan kadi woni lontido acca don fil halika be ngure wal mal Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safari mi molike ma dandu men immorde e boneji kono ko e voyage on wa kabatil manzar e yewande ndarde kon non yewande ndarde harasi on tigi hewtiti bi mana o yeyi ko sunintamo awa taw hunde kaari wadi ma o yaltata tungo yahunde kaari ko ɗum woni torago Allah yalla dandu ɗum wa khaybatil munqalabi e bonɗum ruttorgol bi mana perdo ka voyage fe hewtita vidi wa su'il manzar e bonugol ndarde fil malika jawdi si hewtiti wala alika be ngure sabu nawnaje e maydeji e sakagol e yebagol wala wadade e kabibbe on tigi do di duaji do se Allah jabini dum konno sikkuda na haray marsi kawiden da an adilla baymi do andi be insista yo fire Allah mi molike ma ya dandan an adilla nde mi majjata aw udalla ma nde majjata e hore andi sa dabbitali goddo kono a dabbitama haray hani marsali konde tawata dabbitali a dabbitaka aw azilla mande mi mortoto e goddo aw uzalla mande mortete e an ale goyi nde mi faljata e goddo mande goddo faljata e aw ajala mande mi majjata mi bono e goddo aw yujal alaya mande wobbe go majjata bono e tajjini ko de don ko metti fi kon e mum hara en fiiri dum ba en haldi ko fiinugol hara la budda wakkilo den embere ko Allah subhanahu wa ta'ala taaqinani en kon fiyo tagore ne waaw hendade dum don waawa nafturde dum don feƴƴen thaminan jetata bun dum an yakhruja konde o yaltata yawmal khamisi alkamisa ko dum buri labede nyala den fo ko gonga ino fota ka Allah lebbi ni fo gonga no fota ka Allah saaji no fota ka Allah kono sa janga piji din no burda nder ton piji din no serti nder ton piji din darante nyalande dum won hashirku dum wona duma kala hunde wadete nden atawa nden hunde don ko nde nyalande do buri nde mojjande mako o say do buri mojjande annon sta woni amara gandal mun afama ali sikka wado dum ko shirku kere boya sugol alkamsa kere alarba kan ko hunno kamo yalti kan e juma kere o mayo eta kono anda kono wadi si wolira kere wadugol hunde kare nyalande kan donc dum piji gonto wigo wattake nyalande kare watte nyalande kare wobbe no ton ko gonga ko buri dudde kon ko shirku no warude kono goddum no ton hara ko sharia on woni nder ton sa afama wi afama fiyun harakati awalan haraka ka arande nyalal bi mana harako bimbi law andi voyage on subi ke nyalande subi ke saika akoni piji buy en wiata fo piji buy kadi ko non subori nda sa faami aray non numéro téléphone ji din wodi goy ka wallendire andi na piji din fo wawete wolude ka darsu do est ce que on faami numéro téléphone ji din wali 628 60 53 09 631 60 53 09 même numéro orange même numéro sotelgi ligawli rasul alayhi salatu wassalam allahumma ya allah barik li ummati fi bukuriha wadanam barke mofti anden ka dawal mabbe goddo ko yo daw wona yo nibbu walima jaa isabu ko ari an ko jettane la sallallahu alaihi wasallam annahu no nelado kana belat ka yakhruju be yaltayno ila safari faade voyage mabbe yawmal khamisi al kamsaje de tasian jeena bun hollal no mo yalti e juma mai asewe ray o bonni ma laawngol weloytade ko on faamu dum ko figugol dum don ko shirku hara a shirki on faami ka ma wasi ko ya jabu al kamsa no teddi buri de ma no mo buri de hara don kadi a falji a shirki no ko na dum tasian jeena bun an yukabbira ko nde on tigi habbirta ala kulli sharafin makanin alin nde o habbirta e kala pellun ka towiti foti ka avion si o towuto foti ka auto singal towuto foti a seppa yoni sa yayi pellun on tigi wi Allahu akbar ko dum buri labede li gawli abi hurayra inna rajulan no gorko go gala ino ya rasulullah inni mi uridu min fala an usafira ndem voyagata fa awsini wasi walan ko mi watta qala ne laado maki alayka go no fayma bi taqwallah wa takbir e habbirgol ala kulli sharafin e kala pellun ko wonda yellitade mu ashiran
sapabunno idha khafa nasan so huli be o haynike wobbe to hulita be warmo mata be sakko mata be yattumo qala ko allahumma inna naj'aluka fi nur allah men wadima ka daade be wa na'udhu bika min mulika min shururi murde buneji mabbe din dandu men bone be ligawli rasuli alayhi salatu wassalam dhalika sabun la tigi haynike wobbe be maki di o do mako alhadi ashara sappo e go an yad'u Allah ta'ala konde otoroto Allah fi safari e voyage makko on wa yas'ala otoro min khairi dunya mojire janna wal akhirah id ko adi du'a on fi safari ko voyage mustajabun ko jabutunu tay voyage on ko dagido kanko voyageur jon ko laabudo ko fewudo ko nundudo haray du'a on ka hore voyage don ko jabutunu ligawli rasul alayhi salatu wassalam salasa da'awatin du'aji tati inshallah mustajabatun ko jabintedi la shakka fiinna la ma kisiki wala e majji da'watal mazlum du'a to nyaado hayso kefero nafere masiko jullo wa da'watul musafir e du'a voyageur jo on ko juldo voyage on ko dagido wa da'watul walidi ala waladihi e du'a mawbe e hore bibbe makko be ko wana non kadi kuddi mawbe hore biddo mum on kadi nangay ko dum wadi babirabe eneni dabbe yo be reno e hudagol feno ka biddo mabbe boni e mabbe yo be umbu hunduko mabbe kombe fanka wana woni di dosi be do anike mo jabato ko non kadi se be hudi kadi nangay de sani asara sappo didon idha nazala so weri manzilan e galla ko yowi a'udhu bi kalimatillahi tammati mi molori al kongudi Allah timmudi din min sharri ma khalaqa imurde kala bone mo tagi wa idha kala galle de o jippi e mun o weri o janga dum do wa idha qabala laylu si jemma on kadi fewtiti kala na ya ardu ya rabbi ya ardu ko ayo leydi rabbi wa rabbukillah jeydo lan e jeyma foko Allah mi hulatama faamu inni min a'udhu billahi molori Allah min sharriki imurde boniji madi wa sharri ma fiki kala boneji ko ne derma wa sharri ma khuliqa fiki kala boneji ko taga e derma wa sharri ma yadibbu alayki e kala boneji ko ni natude ema a'udhu billahi molori Allah min sharri asadin wa aswada imorde e bone ngayuji din e ko bawli kon fop kala ko bawli kon wa min hayyatin imorde e bolle wa agrabin e jahe wa min sakinil balade e denda nangal hudbe ndi leydi wa min walidin wa ma walada e denda nangal bone jibindo e jibina do danda asalis asara idha khafa suhuli wahshatan wula qala ya subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruhi jullatis samawati bil izzati wal jabruti ko inna laabal wodani o do lando laabudo jeydo malaika ben e sayyidina jibril ko wiete war ruh jullilati samawati kamuli din dowdinirama kamuli din teddinirama teddiri bil izzati sabu teddongal Allah ngal wal jabruti ko doni e mangural Allah ngal ebbindare Allah nden jabruti tigi kon firo mum bi mana ko jabbaru yagal ko dundaranke yagal arabi ashar sappo nayon idha nama awwal al-layl sitay o himo wala de 40 de jemma wono 21h 22h 23h iftashara dhiraahu o wejita sogonal makko ngal be mana ko fanda o walo mojja fiyo dan wayna arasa sitay woni o fokkiti danade non aynama himo danade akhira layli ka sakkitorde jemma sitay woni ko hella 3h 4h woni walade don na yo walorno dano nasaba daraahu don ko yo darnu sogonal makko ngal wajala rasahu o wada hore makko ne fi kaffi kanewre makko bi mana ko yo waloro beccangal o banta jungo ngon o awlo jungo ngon do o jollino a fotono hara ko video haron ye explication mo mi wada tan kono en torke yo yaajen ne wadu hara en waɗay ɗum am vidéo tawata explication ji ɗin kadi jama on yiyay anni e mon ɗo no woodi mi mana ko yo tunu jungo ngon o tambo hoore makko nde si tawi woni ko ka sakkitorde jemma on ɗanade ko fi on ɗum hatta la
saqila ko fi wata teddu nawmuhu ɗoygol makko ngol o ɗano ɗum furay fata futuhu ha perdira mo futomo salatu subi julde subaka ne fi waqti aka waqutu mayre on andi si o rondike hoore makko nden ɗon o tambi kende ɗon o lugginta ɗoygol o ɗano to tun o liƴo o yana o hawto kadi o maƴa ko non o hawtorta o maƴa tun o hawrondira subakan kono so walike ɗon leef koye mo ɗanade o yayade. Khamis ashar sappo joyi on ida ashrafa ala madinatin simo ƴellitade e saare qala ko yoyi allahumma jallana biha qararan allah waɗan men ñiɓirde nde saare warzuqna fiha rizqan halalan arsikame e nde saare arsike laaɓuɗo dagiɗo allahumma ya allah inni as'aluka min khayri hadhihi almadina mi torkema kala moƴƴere koni kon e nde ɗo saare wa khayra ma fiha e moƴƴere koni ko e nder mayre wa a'udhu bika mawlikama min sharri bone saare nde wa sharri ma fiha kala bone koni e nder saare nde idi ko waɗi kana latike annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika bima kayno ɗum. Asadis asara sappo e jeego an yu'ajjila al-awbata ko nde o yawinta ruttagol ngol warruju'a e ruttagol ngol ko gotum hotugol ngol ilaali ka ɓeygure makko nden ka leydi wa biladi e ka leydi makko ida huwa stawini kanko gada o gayni huntude haajata o haaju makko on min safari o rutto yiwta e voyage makko ko njelo wayni ɓe ɗo no yaade jangugol Saudi ma Egypte ta yehi no jangi gayni few hino jooɗi ton no wonti ton fi honɗum ɓe gollitiral ko ɓe jangoyi ton kon ko ɓe wollinira nden gonga ko njelo wayni ɗo no yaade Angola hino yawde Amérique ma Europe ɗaɓɓoygol jawdi ɓe woni ton ha ɓe heeɓi galle hum ɓe woni ton ha ɓe heeɓi auto hum ɓe woni ton ha ɓe heeɓi manankon seeɗa hino jotti ton woni ton musidal mum perdi ɗum ko njelo waɗi ɗum ko njelo wayni yehi sokkoyi Bisawo ɗo wonɓe Bisawo ɓe accake nde nawasi haray ko yawitagol ma jooɗoye Libéria ɗo ma Sierra Leone ɗo e ko nantata ɗum tawata jokkago ɗum ala artude ɗum ɗo fuu ɓe haray ɓe gollitirali nedi voyage mo waynike no yawde foti ko ɗaɓɓoygol gandal foti ko jawdi foti ko ɗaɓɓoygol cellal ko ñawdagol ka haaju makko hunti wo taw won ton ko yo artu andita yimɓe leydi makko ni no mari haqqe e makko ay si tawi woni ko gollelɗi no ɗuuɗi élection no fokkite ta meɗen mapori électeur wal ma ngal yaar votanamen wallitoɗamen en fi candidat jo amen momin faala on fi yo won eli est ce que a faami on faami goy komi faala wolude kon on faami komi faala wolude kon no musidɓe an julɓe jooɗiɓe ton si wonama wi'ama yo yalte ka tawa a sembinaymen si innama gollugol développa leydi ndi a sembinaymen yo Allah dandu siko ayɓe wurti e leydi ndi hara simen ƴetti finkaran kada ƴetta e finkari yilten kala robel ko fewti kon e leydi meɗen ndi si tawi an accidimen e ɗum an a jooɗike ton a woni e darugol men ka télévision ji e ka canal ji ka internet ji yiya ko men wona huwede jooɗoɗa ton a sembintame ɓuuri hay ka wonɗa ton hay do a ala men waɗande nani le gawli alayhi salatu wassalam sabu mako nelaɗo o yi ko wiyete a safar voyage qit'atun min al adabi ko huntere molanade lette siɗi ara ko Amérique voyage uɗa siɗi ara ko France siɗi ara ko Australie deke tun ko a voyageur jo deke tun ko a étranger jo deke tun ko a koɗo haray ɗamari lette molanade menen jooɗiɓe lagine ɓe nga komin maramo yewo komin ɓittinaga o komin soñjaga o meɗen mari ga weli mo amara ton wallahi meɗen mari ga teddugal ngal amara ton meɗen mari ga indépendant mo amara ton esi a faami ɗum ka anduɗa ton ka wonɗa ton andu ko hettiɗa o ko wonɗa libre ko wonɗa indépendant o anduɗa jogui ton lette ɗe menen min maraɗen nga anda sa faami safar voyage nelaɗo maki ko nelaɗon makude wo qit'atun ɗum ko huntere noon min aladabi immorde lette yamna ahadukum seede on voyage no haɗa goɗɗo e mon tawama ñamete makko mo wuuno ñamude welomo wa sharabu e jaram makko ɓuye mon no jooɗi toon ta no faale foññenama ma jabere ma no faale dukumme ma boyle masalan tawa wata heɓude ɗum ton minen noon heɓugol ɗum ɗo no welani min fi no haɗamo kadi wanawma ho e ɗoygol makko ngol fa ida gada ahadakum enele si goɗɗo e moɗon hunti nahmatahu haaju makko ay haajatahu himo firi min safari immorde voyage makko fal yu ajjil yo hettin ila ali o arta ka ɓeygure makko nde njelo acci ɓeyguli mum nga duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi ɓen no jooɗi lagine ga no jinda no waɗa zinaji ma woɓɓe maɓɓe ko gonga la wadde jina kono no jooɗi no yurmi ɗo
moɓe jibindinno on jiwum kum ɓe jogi kum ma pay ko ngorum ko ɓe jiɗi kum ɓeeɗa kañum pay kum ko miññiti tato nayo ɓeeɗa kañum wayri kum pay kum ɗo yimɓe buyno ɗo pay koye men holleto ɗo koye duuɓi 5 ma koye duuɓi 7 ɓe inna men ndaron baba o yahu acci o ka reetu ma baba o yahu hari o no jibina tu hari komo lebbi 2 hari mo ladude o anda be mum ta pay kum kum ma jiwum kum ino mari duuɓi 5 jeego jeɗɗi jeetati nafa ɗum siko kon ɗum jokkuɗa ton kon non ɗa heɓde to minen min jiiɗi ke ɓawma ha suudu heewi ha hewtotoɗa ɗo e milliard de dollars ta sikkuɗa ɓuri men par ce que meɗen ɓurma so goɗɗo ɓurdima ibnu adama goto pet ando ɓurima e komi woni wowlirde ɗum ono musidɓe an wonɓe ton ko fi on wattu yili wallahi ko laaɓa reedu min on waɗande wallahi ko yiɗalngol ɗon komi yiɗani hoore an ko si mi ɓurima ɓiɓɓe andu mi ɓurima ɓiɗɗo an goto petto no wawa resisude heɓa jawdi ko heɓuɗa kon e nder gurdam maɗan kon fop kanko tun o heɓa ɓuri ɗum ɗum fu muɗum o addanala ɓeya ɓiɓɓe an hedditiɓe ko heɓi kon ɓeydito komin mi heɓani hoore an kon ɓeydito esen faami ibnu adama ko ɗon ngalu hatti ngalu aduna ko ɗon hatti ko ɗon recherche hatti heɓugol ɓeygure ɗuɗunde ronka ko nde ñaama ko ɗum ɓuri moƴƴude di heɓugol ko ñaame tawa ala ko ñaama yanda son famila moƴƴa heɓugol ko ñaame tawa ala ko ñaama ɗum ñaamana ɗum wela heɓugol ñaamoɓe tawa ala ko ɓe ñaama ɗum no sattigoy ha kono ko ɗum ɓuri welde e jungo anduɗo e jungo faamuɗo di heɓugol ko ñaame tawa o mara ko ñaamanamo on familan ka wallahi noon ko laaɓa reedu hattugal min on waɗande onon jooɗiɓe extérieur ɓen ton e feƴƴen hara konguɗi ɗin si barmini woɓɓe wallahi ɓe yaafo wama iradati illa l islah fandunde anden wonali si wona moƴƴingol kono andon kadi ne laaɗo maki sadiqi kaman sadaka kalaman sadaka ka jaatigima ko wowlanɗoma gonga kan haysi ka mettete wona gonginɗoma e ko wulɗa kon famike ka feƴƴen asabi ashar 17 on ida kafala so huccitiraji an himo ruttade kabbara kadi ko yo habbir sallallahu ila kawni ɗon a buusi fi hotugol kamo wiya allahu akbar allahu akbar allahu akbar wiyaga ko ya continuer ni ha hewtita ko laabi tati wa qala on tigi wiya aibuna taibuna abidun ruttotoɓe tuuboɓe rewoɓe allah li rabbina joomi amen hamiduna yettuɓe mole kadi wa yukarriru dhalika o fillinno noon ɗum ɗo kañum moƴƴa sono kala li fiilihi sabu gollugol nelaɗo sallam dhalika ɗum athamin ashara 17 on allah yatruga ala wonde o konkanta ɓeygure makko nden o surpiri saɓe laylan jemma few wani yabatha ilayhim ende o nelata taw e maɓɓe man yubashirum on mono humpitaɓe hatta la yufaji am fiwa taw ɗin yimɓe ɓe magdami argol makko ngol alayhim e hoore maɓɓe wano ɗo nini ɗum tigi nodda kuude téléphone ila ka wonto bon a waray mi taƴibi e nani min mbusay ga ñalande kaari leer kaari min jippoyto ton si tawi ko ɗum allah muuyi tawi pan heɓaki e accident min jippoyto ton ñalande kaari leer kaari si tawi woni ɓeygu ma ko beɗɗuɗo wonɗa tawde o heɓano hebilaranoma moƴƴa hakkunde marangol ma e ɓornagol paro habbo ma e habbagol makka suudu e ka aéroport hara luttali mo so tawi kadi na ɓeygu beɗɗuɗo marɗa na finuɗo na famuɗo fo e mum hara a itti e gantoma gon a itti tuundi e hunduko keri aɗa o wi'ali ko ɓa kanko o andali sina ɗum o marantino ɗum ɗo e ɗum ɗo est ce que a faami e kadi waynagol mo ngol kala piiji bonɗi ko o jokki e ɓawoma bimana o pottitoto ɗi fi wata tawdumo e majji andi sa tawdimo e majji on haɓay nona sabu yon waynodir tawale jaka waynodirgol mongol tawa hari moƴƴananoma wigol ngol kañum mi surprise mo mi anday ko o jokki daray si mi tawaymo ton mi aramo wolande inna bo ngaray min hewti faɗɗi janggo tamo andi ko hande o hewtata wona ko hani ɗum ko fof ko wiƴƴitagol goɗɗo ta wiƴƴito goɗɗo few wona ɓeyguma wona ɓiɗɗoma wona wonɗo haalanmo carrément simo jokki ko boni no Allah feññinirante o feññinante hara na an ɗaɓɓiti si tawi noon ko an ɗaɓɓiti ronka yiide ma si tawi kadi le a yii yi'ande ma nde wona bone ɓa ko an ɗaɓɓiti on faami fakad kana gomɗi laatike haada ɗum ɗo min hadi nabi ko jeeya ɗum e pinalji e peewalji nelaɗo kamɓe no ɓe gerdayno
sallallahu alaihi wasallam. Attashi asar sappo jeenayo alla tusafira nde voyage ta almar'atu sonnajo safara yawmin wa laylatin voyage yetto 24 heures jemma e nyalorma illa ma'adi mahramin sonara mo wondi e harman dum jumbugol mo bandira o baba biddo e ko nanta tay dum laha wonandemo bay non en yi no wodi wonbe sonnabe wonbe tajude do biye avion ma auto voyage lewru